chia mizo chalai te na kan star ron Lilith an soidon Ruth hi ani chuan Lilith hi pathian thusil than khat pe chuan Adam na pui ma sa ten ti Lilith ti hi pathian thu vel ne na kan me bel tran na chan ber pakhat chu Isaiah hianin alo ama ni Isaiah bung som thum pali chang so pali tin thalera ram sa te chu ching hnia te nen anin to kanga sathar chona thiana kowanga ani zan thil lo om pui chuan chuta chuan om mun a khwaranga ama tan chol mun tura mu ang ti hen Lilith a oman ti chu sap bible kan hei KJV ni King James lal James azia ni he bible heta hianin screech owl enti ni screech owl helai hi Lilith anti chuni zan thil lo om pui ti khani tani chuan in atang kan en lenga living bible a chuan night monster atini vulgate kan hrenga latin chonga bible an le lina khanin lamia antia tu succubus mo incubus te succubus te kan ti thin ta zan hei la siang da hin mai mi thlem thina mutpui thin ma ram huai chuan Greek bible Septuagint ka chuanin onoken tauros anti onoken tauros su kong noi lam sakor kong chung lam mi hring khating centaur kan ting chi khani ta ni chuan chu KJV han screech owl len ta screech owl chu chingpirinu chimbuk khating lampang khan ani tra ngai te pon yang ho chu bible sang sanga khanin zan thil hlo om ti le screech owl ti le night monster ro zan thil hlo om ti hanin a khai khom chu taka chu mizo tong kan lak ta khani zan thil hlo om ti kha kha he ta kan chui chho zel chuanin hebrai tonga chuan zan thil hlo om kha engtingen soi thin kan ti chuanin Lilith an ti thin ani hei kan pui chu ram huai ne rangat bekina chuanin van ter ko nia ina chuan ram huai ne rangat kan ti khan ram huai tak ani loi no pui kha ram huai ang ani ti ani chuang chuanin helai zan thil hlo om ati te kha Lilith ang ati na ni chu hratia mem achan chu Lilith kan ti man lai gnostic ho le juda ho hei myth kan ti mo ni an thon thu a khanin a om thin ni chu Lilith chu ram huai sual an nu wania Mesopotamian ho thuje ka te Sumerian ho thuje ka te khan Lilith ti te Lilith tu ti te ham ta mecharam huai khi a tharau om mo nau sen athin anu ta tui po tur ti ang reng kha mecha lo om do kha omani chu alphabet of Sirach kan ti vera te po khan alang ta ma se alphabet of Sirach te chu tun nu de khani ta chu ta mi then khatinan soidan chuanin Adam a Lilith kan ti hi he zan lal nu mo ram huai lal nu hi Adam anu pui masa ani antini anu pui nu nong chu evi ti khani tu mi po chu an sai na chan ber chu bible a hianin mishing siam thu tumni alanga Genesis sa khanin voini langani atira khanin pathianin mishing siama mi pale me chia ni siam ni ti kha omta heta kan chiar chhozel khanin asiam tu kha aron lang le ni kha mi than kha chuanin asiam nonani me chia hi amma sa zo ka hi chuanin mi pale me chia asiam na tirngot ta chuwang chuanin mi pa po mo adama le kha me chia kha le tang ve vai vu ta tang ve in ang khatin in tluk puina siamani antitani adama ang chi asiamani wang khanin adama equal asiamani wang khanin pathian ena me chia aduan anga om lovin mo achung zok om de kha chu ta ni mo adama khana ngai thei si lova anin ti thiam lova pathian ming de kha an sialo Lilith khan chuanin eden atang khanin
a chuak ta ni pathian in a mei chedin muna siam anga om lovin mi parual mi pa equal mi pa tlukpui anga om atung wang khanin anin mil thei ta lo mi pani reng mi pa le mei chia ni mo mi pa le mi pa ni mo in tlukpui hi chu tension hi tam thre ni mo chu wang chuanin a chuak ta ni he ta tuipui sen lama khanin atlan bo ta antia ta khanin pasal type de ro mo sugar daddy ang do khawa nei ta chu vantir ko samaela kan ti khania alaka te po khanin fa te po kha anei ni chuan mi then khatinan saidan chu adamanen te po khan fa te an lo ne ya chu ho chu hei ram huai kan ti te demon mo khun kharon kal so zela adam kha alunga lenga a khwa harta ni ma cho om khatin pathian khanin a mu puita an saidan ni chu katia ama cho om kha khongai wang khan no pui tur kan siam sakle ange atie antia ta chon ma anga adama anga vai vut tho atanga siam talo khan adama nak ru mangin kata khanin ati sa ti pum saka meichia thar evi kha asiama adama na mu vele khan so chu adik thlap mai atia adu ta mani achan chu evi kha meichei idan tur tak no napin a omani mo a feminist velo tin anin mil reng bokta ma se Lilith Khan in khatia hlim le nge ani ang tur thlapa an an khosa kha athik ta chuanin rule a changa evi kha awa thlem ta ni thei ei tur khan tu chu an story chu ni dan chu mo kha thon thu sei puiron chu ana kha tun nu de ron chu kan ya Isaac Ben Jacob ha Cohen the 11th komzabi som pakhat na velaron soi chho tran chaw ni ta kha enge ani an chui don an ngai ruat ve thau ni chu aron chuana tran ber kan ti chu Genesis a bungkhat le bung hnia khan mishing siam thu voi ni langani tu engwang in nge chu tum ni alan tak ti kan soi don chu thil ni thei rang rang ma pakhat na chuanin bungkhat na le bung hni na hi mi sang ji ani pakhat na hi Priestley source antia pani na hi ya wisdom dia engtin nge aziek tu hi mi sang an ni ti kan hriat thei kan ti chuanin bungkhat na zong zong khan pathian minga lama piangin Elohim atia Elohim ma bung ni na china ero ka chuan pathian minga lama piangin Yahweh atia ni antia ke ma hi ka chung da chuan chana te min tia kanu chuan mam te min tia kapan boy min tia midang chuan John te min tia thlen chuan CC te min tia min hretu te zir khanin ka chungchang an soyamo an zia khanin adang thina ni chu bungkhat na le bung ni na kan mu an ni kan tilo ni hei chui dan ni chu bungkhat na le bung ni na khami sang zi ani na chuanin ama sa zok ina alo zia to po ni se anu nung zok khanin kan ziak vele reng te ang ative thei tho ni achan chu thil dang pakha ziak tho mi hring siam chaw ni lovin tin azia alan non wang hianin asiam adang asiam le anianga ti rindan kha adik lo na chan chu bungkhat na khanin mi pa le mei chia siama bung ni na po mi pa le mei chia tho siama omjia bera chuanin khang ho chui dana chuanin mi pa adama po kha voini mo adama first le adama second ka anom ngai ni tin bungkhat na pathianin le wana siama ti ania bung ni na po khating le siam thu kharon omle ta khang ho chui dan kha dikani chuan le van bo kha patni aw mangai ta ni mo a x thil siam kha voini siam tina ha ani kha ngai don ta ma se adama te chu pakhat ani ti an ti le tho sia an ma ni nial na kha ama le ma kha na thluta ni chu tin chan dang ni thei hei mol taka ngai to pon chiang deuh chu thu ji ka omre ra in aziak tu thu mun pon ni se thuma oma chuanin a soi chian na a chip riarin om le thin ni an tirnan ke ma ha John chu Shillong omania chu ti khati anu le pa chu tiang khatiang an nia ani ti kha ka biography thuma ni ta se heta ron zia chan huna khanin kum chuti khatia chon ron pianga ti khanin Shillong kom thu le kanu le pa te chanchin kha aron lang le nge yang ka biography ni miau ka chuan mo hey chanchin tharan puan po han zonet vel at po hianin chanchin thar lang sar zoi longai thlangu voina covid case thar zathum ani ministerin ambulance hong
le chan chin chip chiar zogin lo ngai thlangu voina covid case thar za thuma no ma chu mi jinga chon chuti khati za chu andam le amo thena quarantine ama ti khani tatin minister in ambulance honga a honna hianin a en tu ten lo am ti velena ani le thin khamo chutian deuh chuan kan bible po hi ama le ama in culture phet an tumna lai hianin literature mo thuzia kaldan kalphung pa ngai te hi an haider thina thuma oma leile vana siam mi pale me chia siam chanbung nia o kha ami pale me chia ami pale me chia siam kha mi pa le atangin siama me chia chu anak ru tangin le ti phuya ti saina ti phuya chuanin me chia siam ti kha ani mayan theology nge ani pathian thu hriat ril lampang po ngai lo thuzia kalphung ani tin juda ho hi an patriarchal lu tuka omje chu mi padin hun hin da sang lu tukani man lai chang do pan kha wang khanin lilit nupui masa kha mi pa ne na in tluke mo ati na lai khan nupui thalo ani ti an soi du luat na lama khan lilit te po hi anon soi lut te po ni mai thaya annuwa ero evi mo nu tak apasal thoi tak in phan hiam takaron oma chu chu kan nu ani mo hei nge ni me chadin mun han so nge nan khan an lo ti te pawni mai thaya tin feminist how han lom lu to ka lilithi mi pan thu nuai om du lova independent taka ma ania chuak ta khan mi ani na lai ka om ve chu an feminist how lal nu te po an ti chin ta ani theina lai po independent a chuak ta ma pasal te ka chu van nei le thaw sam me la ka ram tam tak ai chuan in hei feminist movement hian lilithi an mascot an palai kan ti thon nge an sin sia nang do hanin an mang ve thin ni mo an ngai sang le tuka chuan mi zau te na kan lo hriat tron na chu ka hrelawa amaro chu pujem sakan ron thelan ni berin ka hriat chuan kan tui hrim kan hrichiang du ni chuan thu ran ni se amaro chu pathian thu nen chuan me bel rem si eloin ka hria sei sual tam tak pokan enga lilithi hrichiang deuzo ama mi mal taka hria kan omani pan ron se